Baby.
abusunya apom ti sen bi din de wo prophet Gideon for yesedu tutu na afem odumu jata me yawu tutu jago eke osofo padwuma biye Ghana for osofo bia padwuma binye me mo bibia afishia pa 2022 ye yesimu die Ghana for osofo bia padwuma binye se wo du abrina nyina se wo ye adwuma na wonya bibi kakra si wani so wanu yi da ho a ene keka nsem ano da ho a ne keka nsem obia padwuma binye no bia nye busy na komsetro na zano obia nye jan nyamfa yedie mra yenya asofo odin bo Elwade nsuro bibia no tutu bibia na monsie me mo bibia afishia pam afia kwapora ba abeto yen emfie so yeda bofo pani metatro na se okodomo no wahwe ye so amade pam asan baba bechinye dia ne yeda nase odo ene dai mede sunsum mu nsam na ebrew ye wura afefufuro mu de na mede days ya eye bad days ni nyina no ye wo bad days ewum asada no ye no ye kade dabone se wo ware saada na me pa chaw enware ukosi dan saada na me pa chaw sadate no utu kwan saada na sadate no en yesi afefufure mu de na ye sunsum fuoi de esase ye de saade no ye den ebrew aye spiritual calendar ese ye de brew na hunu sta ya betutu anam aye den afa bible am ye tesese nye ne honam eni moja na enya eni wi matumfo nsuma frɛ enka brechie eni omu na enya enti na so hunu all the days no na unya bad days no days na me de ma wono mama gift you so tie me from Brazil me chia Brazil fo nyina Elwade nsira no tutu anamo ensi obapa Elwade nka ho ache oba so anu a share video no ene ye bedi nkomo oba so a share video no me ba be chiro bad days ye wo bad days e wo yi animu a sad day no ye hwe wusi dan udi so boss da asasimu that day ni say wusi dan dan wutimi nwie se bibi boni esi o man ni mu akọ check date ne hwe ye wo bad days sad day no nyame ne boss sad day no ye nye bibi wo sad day ni mu ye wo sad day ni ma so bompa yes a wabrabo ensi wo yeda enti ye kan no wa check date of birth ye wo year of Venus year na ye wo no 2022 Venus year enti no gia na ye wo mu no Venus year ne me ma wate ase se year na ye mu no odo year enti no na aya na wa hunu sta ya wo be ma okay yeah yes say Venus stand for love and giving enti no ya di nshira ye den ebro mu amutiri mu odin no monsesa mu suban na eniye menti menye den oh Pastor Alex o tie me from South Africa all the way Elwade ensura papa ho te sen Elwade emfa mfiri adomu enkwadomu mo fa nche me mabre pa ba ene de me de bad days ni yeden emawo se me de bad days ni yeden emawo se me de bad days ni emawo enne me pa cho ye be ko normal days no me pa cho enne ye start every Sunday sun all of us we know that sun heals enti me pa cho obompa ye woda ye de bompa ye u business no ye woda se wo bompa ye u business no ye woda ye spiritual bath. Brother no tell me from New York. Me chia New York for nyina brother no what saying mama me nwa mama no so tell me from Germany. Mama say wa what saying oba so no share video ni ekoyanim. Sunday yes planet or share Sunday so sun. And all of us we know that sun heals. Into wa we yare na wo pa yare sa. Me pa cho aya bompa ye Sunday. Me patcho planet up e day ni nyina ene planet o ye de ohweso wanhu sa na ema we nyina na wo bompa ya emfa wo beka se nyame ni woni nyame to so no otare won nchen ya nyame otiase nyame owutumi asofo bebre na omo di nyame so me di agoro na ma enkofo bebre e kasetie nyame so na asofo na mo ne akomfo ne collaboration munyai wati one money akonfo ne yekola bono munyan
and Sunday planet of your Sunday so sun hills and Monday planet of your Monday so moon. And all of us, we know that moon cools. And yet the Monday, it releases stress. Yet the Monday, it releases stress. Yet the Monday, it releases stress. And to be a stress, that was so. Our real stress, Abrabo stress, Sikase stress is down so. That's a say, be away fasting, a bomb pie, a use of white candle. A Monday, because Monday, a planet or share, a moon. Moon cools. Woba no a video no and me say year na ye woman a year of Venus and Venus stand for love and giving. Internet the modern phone mon share video ne ye nkwa ye nim watin na ye nko Tuesday planet or share Tuesday so a very hot planet here friend Mars and a share Tuesday so and Tuesday who court case Tuesday me pa chow so bompaye e bi obi di asem bi ato so obi how Tuesday is a very hot planet because Mars Tuesday is Mars erade ensha me ma me kone ho te sen Mika chiri erade nditu anamo ensi ye mika chi ma me kone erade enka ho so for ma me mawule ye hwehwe wa sorry ntino na me yadoma Wednesday me hwe wanim me ba mami Rosina ho te sen mami Rosina me chi obibia wo platform yi so erade nditu obibia na mo ensi ye no for obibia firi adom nkwa dom wate me se afi 2022 musuo nka de opa wo seye wate do be sori yetia woni erade nsori ntia no me se afi 2022 no musuo nka de opa wo seye obi biara be sori yetia wono nyame nsori ntia na de oba na so be gu anim ase no wo soro aprada nkrante de akire mu bu ne hwe fom e wadi nchie watamfo ka e de o se yade erade fa ndom no de o se wo wu erade fa ma no de o se wo ma wunye yie de o se wo de na no be se woni erade nse no amen I've joined to a boot for boot, any war for war. Sani ye kono. Nana Yehuwa in Shiram, unto to anamonsi, Mammy Esther, what to saying, a rather encounter, don't fall for that doom quadum. Mammy say, well, what to saying, or him, Yehuwa in Shiram, not to anamo in see, Obasano, she video near Koyanim. Ain't you know, Yawa Queen, a rather in Shiram, Queen, so I join the end. Me pacho Tuesday is very hot planet. Planet of Tuesday so a mouse. Me pacho me ba mame kone Anita erade insura so wa join yen. Me pacho Tuesday a mouse a very hot planet. Wednesday planet of Wednesday so a Mercury. Wednesday a sunsumuda. Wukuo da a spiritual day and until say it minimum ya kasa kwaku bia ya kwaku bonsam e ya honhom da wukuo da na honhom kenya wo mo ho enti osofo bi a waben no woni mu fom no wo de ne mpai bo ehye wukuo da because wukuo da no e ya honhom da e ya macro day and who spiritual work biana and spiritual prayers biana and candle light biana ubetimi aso e de abom paye Wednesday because Wednesday is a macro day planet of Wednesday so a macro a macro stand for spirit and no spiritual activity ebetimi akoso ye wo da bi wo ho a ye spiritual work because planet no hwe so no wo ye spiritual work a emfa enko and that's why you Christo nin because nyame aye da bia meka asori bia yesunsum sorry asori bia ye spiritual because nyame aye so no yesunsum or your spirit enti ye hu no ye so ne honhom na bakatiri na adoso ne ye hu kremu papa ne azan because osofo bi wo no ma wonko padwuma bi nye so ti ase enya dia wo ko padwuma bi aye wo hyede mo saa no afre we no afre mugu nyami dwuma ne mu ase ena asofo ne so na mo ne maade da wo bush na ye kokan na mo ba ya attack ye mu mini amusi kuturukum
afari ye ti kwa pai Ghana for ma so mo ni na ho no mo padufudie adufudie paye mo de oti ase mo na mo ne ma de wo bush no mo be ye steady mo nye steady what and you know yeah Wednesday so Wednesday is Mercury and Thursday is a day of Jupiter activity days. It's a money day because money stands for activity. Thursday planet of Thursday so Jupiter the Thursday so and the Thursday who was spiritual bath for be a Thursday who was soon suma kwanche be a Thursday near yeno. Thursday is a day of Jupiter. Planet or Thursday so no. And Jupiter the Thursday so. And the Thursday is activity day. Who bet me a bompire for business who bet me a bompire a man near madane who bet me a bompire a dear be a washano who bet me a bompire a man near into the Thursday activity day because Jupiter and a share Thursday eso. Me bacho ye tiesi mu Friday. Friday is a day of Venus. So all of us we know that Venus stands for love. And this year Venus ne di eko. 2022 Venus ne di yeden eko. This year 2022 no planet odi e move ye bia ne planet odi e move planet odi e move Venus ono ne di yeden e move and Thursday a day of no Friday is a day of Venus and Venus stands for love nti me pacho aware for na maware enko yie no maware enye de no me pacho mo betimi abom paye afa saa ne ma ne ho na yakọ Saturday is a planet almost share Saturday so Saturn Saturday planet or share Saturday so Saturn planet or share Saturday so Saturn enu nti na de bia meka church hwe obi ema wakwankyera anaso bi ye spiritual de bi ma na bia oil yi anase bia spray yi ena oba akoto as a spiritual idea na onipa kono ankyera wade obi wo no ma onye sunsumu nipa ejo koto spiritual de bia na so bi di spiritual de ma bi ma wa so obisa de dabe ne menye no ade ade ne ade ni chiri because ya choro spiritual product. Yes. And when we talk about spiritual product, it means something. And you got to spiritual idea. Ewo idea chiri. Ewo that so the count. Ewo that ni won kwan say wo de yeden. Wo de count. Ewo that so the count. And ewo that any won kwan say wo de yeden. Wo de yeden. Wo de count. Sana de ne yeden etiem in Saturday day a day of Saturn planet of Saturday so anything Saturday omo colors no a dark blue and black the moment one follow say niam we nyina no ya dia enye yie obekase nyame ni ho nature you need to respect nature. What you say and amanfo bebre di sa nature kuro ya ebu amanfo Messi amanfo bebre di sa nature kuro ye Messi akomfo ne asofo binum aye kolabo ni sa kolabo na maye no sa meeting na mo coin abepie manim se gbantan black and white na fi we ye beyi mo panta ma mo to ada ho so ti ase mut mo ne akomfo ne koye kolabo a ne mo hyehye o mo chi so mo na ye ye Mr. this year no ye beyi mo panta na ma mo to aye den ada ho enti no obi nkofo bebre de nature edibu amanfo so ti ase wo bi wo honom a ekom wo ye kwadefo wo mpadwuma whether you are a spiritual person, you are not a spiritual person, you need to work. Yes. Bible says so you need to work. Baby, bika kresi we ni so na ye. So
Emma will be in castle. Oh, where dear, I say, Mr. Adia Bia, loving towing. Yawadia, ya dear was soon soon. And Yawadia, a chi. A nipper bia, the new ones will be an order, sa idea way, Ebamana mana use. Because idea you will be fear ye, no, sir. As say will be, papa. And in all nature cross nature cross, mammy. What about what it be a war? What Brabuni Abayo Bassa? They come near my natural, may you soon nipa. Answer now what the idea Ebema would be no. And a so bonny back on one pie. Now shall the planet of free so more shopper. No Makoto, no Diacogale, Makoto, no Diacogale, who away with TV, sir. No Makoto, Diacoga, no the no the bee, son. Well, would it be Triamundi Bishan? Yes, I dear you will be fear, and say will be. Everyone will fear me. Could I pour one down? Near more got to the Triano, and I'm my say, boo, Chilo Tokios. And yes, spiritual dear be because you will be on a planet, and not make a planet in a family. Ufi Jupiter so we Thursday a planet a ufi so Jupiter. We kukuoda planet a ufi so Mercury. Yes. We Tuesday born abena ene kwabena mo planet ya Mars. Enti abena kwabena yo kwabena beano ayom koko ya den. Kwabena fo. Wo koko ya den because omufi hot planet. Enti ansa no bi be ma usunsuma de no. Eta so wo hunu wo planet a wo ya den. We free so obi wa common tin and obi wa no ma spiritual dey na wo ye no wa kosunya enye ni onim hu nim die wa kenkan wonim hu nim die bia ni wo ye ni wo dey say manfo ma because in the name of common no. In the name of Fabia, we pesca koya ne top. In the name of Fabia, open this koya ni nufu. Akotoka kesia dem. It was the best I am for. One will be one spiritual person be one dream. She can award Jono and no one drain a warrior day. War drain watching a binuba, but I will bet tunnel one pet. Maybe I would now obey you. No, it's far better. I'm telling the gospel truth. That no pendant ya me ko kan ye ya me ko bo su ya wo mo si afadi ya mini se kum no pendant ya ma obi akonya accident amese ade e bo obi fie ho ban no ekum obi ese obi obi akɔhye bi no obi akɔda ma na konya accident aye ko kan ye ya. Yes, man. One more say my yankan. Ni yadi ya beka. Yakasi ya beka ya beka. Yes, my yankan. She anyama bi wo no a you need to open. I had be make hwe. Obi wo ha yete se ye bie nani because o ye baby Christian. Wo hu no hwe da. Wo nim abrabo se da abrabo te. Enti na yete se ye bie nani. Ma me padwuma bi ye wate. Yakoka ye ni wo kwat ene obi bema ebi ono ne hwefie ebi ono ne mane maame aduane die o ene wada ne yarefo te dem na busua be ye den yesi mpentem ni aduro kaka wutirim ansa ne wadi aduro obi wa wate spiritual no akoto mehwe enya de bia no wo nipadua ne sese ka ho sa plan wo planet no free so no wobi wo hokure ba o planet na wo free so no eni ho kwan se wo ne oba da wo de wa no kona se because of o planet na wo free so no obi ane ne planet o free so sa no so bi ye bi ntin so be ye obi ye bi sura ko ye bi Esuno breku okra yes all fingernails are not the same. Not me nsa no ni nyina ye peum na so ni nyina anye pe suatsira ene eku yen ohu si we nyinwie ya de we no no so wonti adoma chede na egu ahodo obi ya ne de saka Ghana fo asofo nko obi edi ne lai mu a enka ye ma me hye nkom se mamo nhye nkom na obi oba hye nkom ye be kire na tum because no amanfo ndi wo mo lemu bia no nipa ba ko ne hye nkom ene o mu nyina asua no mo do mo ho agim
Mugu ni peni masio. Mugu se ya sofu din. And no bi uka so ya sofu ka obi mu. Mugu ni peni mas. Ene mo asofu na mo na konfo eye kolabono. Kolabono minimu enyomo ko amu betwa. Minimu nyomo ko amu betwa. Mr. Mission Studio. Mo no mo ye kolabono. Kolabono. Samu meeting na mo kon. One day ba be scatter. So for na konfo. Ai no mo ye collaboration. We didn't ma breve moto. Ni we didn't near my brave, ni we didn't near my brave, ni we atama we. Ni we didn't near my brave, ni we atama we. E so ni ha ni twaka hu. Ugu ni pedimasi anka. Ugu ni pedimasi. Aya da bia me ka se hwe adomo no e wo so untimi nya hwe o. Kama mi ka ye ya to akopɛ baabi ye baabi atena dwen ye ho bi kɔto no ne mo mfa ne de se mo ba chi awi o se mo ba ye ne den yo spiritual ne ma ne se mo ba wi o se mo ba chi o se mo de ba ye den yo ne mo afa mo prendo mo pre tsa no pata ne mo afa de mo ba ye bia ne mo afa because ya bere mo mo gu ni panimu ase mugu ni penimase papa dia mo yano mugu ni penimase ni rabeka Yesu Kristo wa mpena Yesu Kristo da bio hwe mugu ni penimase ni dia mo baye mo nchai mo bebre o mo bebre ankasa bre pa dia mo bebre mo bebre ankasa because mo pesik mo ni akonfo na akoye collaboration si collabo se die yo ene mo abese nyamedwuma nim ene mo pese mo gu nyame anim ase mo pese mo gu nyame anim ase papa na de mo ya no nyakopo betu ya moka so de me no mienu paman se ya nya de ye pe no baba betu ya ka akwala ne papa ne maame pono no nyinse no okofa wan kofa nyinse a wifo ne ko birimu ne bone gala because no ya brem eno ba ma Ghana mu a ye hu spiritualists and ye hunu ayi evangelists ni nyina ya dan akafra ni nya fa ni broscotus ni nyina akafra bia so e power so dia siem aya da bia me kahwe titi miremu no ne ahonhom wo ho na na omo wo ahonhom mu gidie na ntina ahonhom no ya adwuma ma wo ene ema mo baba me akasema eni ho kwa aseme ka wo platform nso ne so dia siem man kama no antuma mo me akasema eni ho kwa aseme ka wo platform nso ne so dia siem ene ma mo no mo de dentin aduro bi ani baabia me ka kira wo se aduro bi ani baabia wo mu nyina akadem because no e ma wo mo no mo de dafo fama wo bu atopa nyame sunsun won pesa o nyame abofo mo pesa o me si ni nyina akadem aduro bi ani baabia me te wo partner baabi shi ni baabia wo mu nyina wo mo ko ahonhom na ne wo ho first no wo mu nyina wo mo ko omukro machiwade amode akeka wo mu di fia akeka wo bia nko do ma wo bush ya wo sofo no no konfra koda wo bush we are asamba mo ye collaboration we bra wo kapo ni we ya bra seminar ye koka musa fedi so pekasa dodo short yasem eniema bi wo no ma ya de bia ketwe ma amie fuoni tu ewurade so ate na duro bi ani baabia amen mesi ajinyame mesi duro bi ani baabia asase so mesi duro ani wo ho first no wo mu de efi ene ma ene ntoro ene azza amani nyina akọ bibia ani baabia wo bibia akọ aya hunahuna ye kenken kwa me se enkwanche fufu jadi wate na duro bi ani baabia wo mu nyina akọ otipupa no wo bi adi huna ye bia na ye ko bi nkwan me se otipupu a wo bi di aduro bi ani baabia aduro bi anka dem a me badwa is kan no ante wo mu nyina akadem de sisi dem ye nwura ne bola nwura ne ball aduro bi ani baabia first no ene sa niema ne ye dwuma
because no mu do amasede so ana make am no diffo first no be kita tumi ya won fa nkoya azan Dabi won fa nkotwa ntro Dabi won fa no obi yire nkoda Dabi won fa nkotwe mpena won fa nkowale ma mienu e ma nan etini saade no ye adwuma ma wom ene bibia ni babia gira no bi nkoti bibi ntade wani mu ma ho eye kenken kwa woti pupa no wo bi mesi eye hunehuna nze ya dia yin mesa ya dia yin mesa ya dia yin eye hunehuna kwa kasa ne hunu eye kasa na anodani azan because no any branding any kasape choti ase woni pa na wotimi hwe obi a ose ono no eye spiritualist pa na wo hwe so bi tini ho pa wo so eye spiritualist obeka se mefe ana obi a wawo anadwo nyankopɔ kro so pe won ho tini hwe physical no kwa so won ho ete wo ye spiritual person na physical na so ho te answer na ba spiritual nyankopɔ kro bo so won pa de fo Dabi choti ase bon san kro fa de fa na nyankopɔ ai nyankopɔ so won pa de ai won pa de fo so many eti abusuyen meso te pupua ni wo bie di na bia na yeko bi nkwan enkere nko a tete mramu ne saade ne ye adwuma enne de akanyira ye bola eye nwura because no kware die ni ho no kware omonka no kware azan do so ene ma ejini bibi eye kenken kwa ene fin efin wo mo de dokuru nyame aya da bia mekara se nyame honhom firi wo so a bonsam honhom beteki over aya hwe so nyame honhom firi ne so no bonsam honhom ba beteki over yemma yeni na ho wate enye bibia na obakota dware nye bibia na obakota asra ote ya na ebe se twie wo bi wo hono ma wakota firi obosomuni ho na oba beton ama ho wakoto afiri obosomuni ho ene oba beton ama in the name of spiritual meswe asafu binim na konfo bi ye kolabo wakoto firi obosomuni ho no ya ba beton ama ho bi atoso obeton odine di atoso ene o ye discount ene ono na ya ba ye den e ba beton ama ho Brother bia mekahwan wo ko to ade bia fie bia sunsun nipa bi wa hwe ne soro ne hwe ne form so ono akasa nipa na ogira ho no mo no wo spirit bia hwe nipa na ogira so wo spirit bia a wo ko to saade na firi no ono ko ne ohun ne ho ano ohun ne ho ano yeso kutu so be ma kutu so be chew entuma fita ya hwe ne ho okutu ne hutum wa ya da yi atare fita de ma ho yemma yani na wo enema bi wo ho no mo a yemma yani na ho na de wo hawo amane musuo kwanana ebeto wo ne wo maso ebeka wo fie de ne so no wo fie de ne so no wo kofa bibi kakaka na esa abeso wo fie de ne so yemma yani nya de ena ho obia ne planet a wo firi so obia ne planet o ye den ofi so to bi wo no mo a ade bi wo ho eni wo kwan se ye den e ka ne ho wo de ko ka no wa ha nipa no choti ya se obi wo no mo a ne planet no ofi so no enu ntina da bia me ka otu o me se wo koto sunsun ade se bia all you we na wo beto ana se bia perfume we na wo beto me pa chon esese unya sunsun nipa bi na wo kire wo na kwan na de ban type sunsun ade ni bi wo ye wo time asese ye use no
ya what time any ho kwan se you so no we bi wa wabu ne nsa no de to spirit or the to spiritual ne ma de mam na mo so mo to e de ba lock ene bebre wo o say nse na da na e ka kire o lock na asem no ba lock no ade bia wakoto e wo nipa de ho nte no ba lock di akire yes not the account ni pedua na wonam a bibi papa bia ntimi mpie firi wa bra bobo ma nyame nkasa ma wate ne bra den nsa no e je chinje ne tena faako ne ba bia ne ha wate se ba bia ne de yen ya chinje ne tena faako ne ba bia ne ha wate ne ma wurade nye woni da so me se first na tumi wo ho enem ne mu tumi bia ni ba bia wate wo mo ko ne ma mo mpa ne ya kire o yes because no kuredie wo ni no kware enti no akamura akabola spirit ne ko twari ni nesi wo enti no mo din se wo ma wani na ho wodo ma wani nye den na ho wo be a spiritual person hwani suru kopem ne fom ne hu se oni pan wo ye spiritual person wo no akasa nipa na kwampo na wo na wo te abrochire kwato bibi wo ne ho no mo no wo ankasa no hwe otiri mi na hwe ni ba kono so tiri mi there is difference if go back you are far better than oni pan na wo spiritual dey ye dey e wo ne ho I mean we need to wake up yen sorry what ni adache we need to them wake up na niema ntimi nya den en dane mayen hwe shablet safo kwene sere shablet safo ne wurade o na se wa wo sere me se shablet safo woni ne wurade wo se dia pro na tete ase no de nipa fa nya hwe no eno no wodoma nkoma nyankopon no wo fa no de ahyewi ase nyansafo aniwu odo yenko yenko bad days no me atoma me quotation and san yakọ bad days ne so yes at every January near the year e wo December me patch of a book for wo pen start choro the one thing no so radio kasaba hako odivo ye akenka asem na free Isaiah 45 hono ye akenka asem na free verse 5 osemeni awurade na obiara ni ho biem onyankopon bia ni wasame wo onyankopon na me ka kire ono amie onyankopon bia ni wo ka nyankopon mu hwe woni na awurade ahohom nyina awura nyamo ye kokoro motie ye twa wo ha untimi mopoda dabi wo ye kokoro motie yensan ho nyeden emopom wo ye kokoro motie ayensan ho mopo ne motoso mo aya mo frefre me se mo wabrochira amobua me ni mo mienu nyina na tikoro mu anum ma chi mu nyina to di azie me benya asofo na mo ye we metima yo mazanu mo frefre me se da ye wabrochire da ne ma ko ye Ghana ha nyina na mo wo minim se wo Ghana ha minim pa se mo Ghana ha no koso to dem nkoso ne mo nye to di azie kare yanko ya boy ho ne namu waso nyankopon bia ni wasame nko sa me na me bo wa boso wase me na me bo wa boso enso woni me na so ni me na wahunu enne wasofo bitimi kase oh the Bible is fake the Bible even book chira bosom kra book kan bi so yes here chira bosom kra okay bi na so bosom no tutu wi ahe one for no de ma wo ade ade na o ka kire because the moment you be tutu bosom no e wo ade a wodi nyame asem na eyim place yes hwe enyema bi wo no munya ye na mugu nyame anim ase wo so ono awurade ono ne bo wa boso ne kura mpo no wo kura wonni mu no aso bebere wa mo ni mu nyame yo baba ko mo nkan baba ko mo ni bi woni bi so tiase woni bi kan yanko wase me na me bo wa boso nso wonni me na wahunu afiri awieye puoye sa ani atoye nso se obiara di waje me nko sa me ni awurade na obiara di ho biem sa me na me bo han wase me na me bo han ana me bo sum nyame se wonu ne bo han anu obo sum wo masum duye
ana me di amane so ba ana me di amane so ba eba me awurade ana me ye enum nyina wo so no ne ye wo ye enum nyina wo so no ne ye o enti days ya ba kai hu a kire we awurade so no ne ye so no di amane ono ne di amane wo ne bo sum no sabo han ene eya nadwo e bi America de ye wia but ye wa nadwo nyame ne bo anadwo enti days nyina no wo atititim no kokora che se wo dabone ne ma ye nko ma ye nye bibia ye nko nsuom ye nko ye sen ene sa ne ma nyina wa yin so the asem ene wo bonsam ewulu ye life wo betimi akita mobile phone afo kire ne sa ade besa nhunu da yema ye ni na wa nyam ya dom o kira me the power of sea to me a won suom ebebrewo to me a wopum wo kira me de ho nsamo ba jaden ebebrewo afi mi bebie wani ma bie wasum to the azie me se mi bie wani ma ta ma bie wasum no wonu si yes bibi ya den ewo baabi simna mbo han na me bosum me ma asumdue na me de amane aba wose me awurade na me ye oyenum nyina wose me awurade na me ye wenum nyina wosoro me ma atene ne mfiri soro nsoso saa na mfiri mununkum monto asase muwe na mfa wagye emra wose asase mie na mfa wagye anya dan emra enti asase su krobo etimi nya wagye wa asase su ya so twase udi wa asase asase ni su bie ede na wo ye ede na wo ya ma ede na wo ya ma asase na bia ma wote wo ede na wo ya ma asase bia ma no osoro so bia ma yema ye ni na wo pe obi o ye badwen ba pe obi o ye sikadicious obu a ekom ene de no todi atie ekom ene de no yema ye ni nya den ena ho papa hwe obi wo no mo yi certificate ye kita wa ha yi kire ye wo herbal certificate we can open a herbal clinic enu ni wahu. This is the certificate. But a woman say, "Ya baby will be herba when you are man for us for scabra baby. Oh, sorry. Mo mo ni bi no before. Food and transport for the kwakochi. I'm back what you want. Don't worry. One back what you want. Yema ye ni na ho. And yema bi wo no ma we need to wake up. Yema ye ni na ho. Na so fofo no mun tutu ndwim ho ate. Mun tutu ndwim ho. Ni mama sofo din sai. And wo bia so de pedo na no asi sofo so. Wo bia so de so because oni akomfo ne koye kolabo ntino. Wo munya gas and nurse but did you sofo water. Me na dem ka akomfo bia na ummu ho. Aba da kama semo no. Hey, ye be wura atechem. Atechem ni menumie ye be wura. Okomfo bia ummu ho. No ba da kama semo no. Hey, twi break. Ne Elijah pie. Jesse be ojira ba bia wugina. No pepe. Yeah. Ye nko ne sa bia mu o. Asofofo mu chise nsa konfo na chi. Wo mo ye semira ne ne mamam. Ne wakoje. Ne makotonton. No mo ye de be me spiritual ne nyame akata me ye ma ade. Me enura me de mamamfo nyinara. Me ankasa mi ko nwura mu ko family yama. Mo chise nsa konfo na chi no. Ne mo no mo ye collaboration to collabo na. Mudi agro ye inspire mu hwe ye masum e mekata han so ye no an say na amen e ye bayira na say mankani e be ben this year hwe e be ben mesi ye be so TV amam ye be so TV amam se mo je show machi ni mo nkum koye we ko didi we atem koye we hey ye wonyu o ba be free na wonyu ye fa ya sante aban ye nti jai sa ti mo mani ada ho a wo mani na ho ni mo no mo ye collaboration mu gu nyame ni mu ase no enu chi na ya na konfo ni nya as ano e be didi asofo atem na ka first konfo de ka nwure mu na wote ye hia wa
Ye here ya trawo hot. Yemma ye ninya den enna ho. Social media na abafo. So ti ase no bia sori a atofofo mo so mo dua bu. Mo tom no ye collaboti. O mo ni mo ntwom nyina. Woman no more collab. Oh, come on, Timmy Sosso. Oh, my common Timmy Sosso. Last, Lady Yoba was saying, no, are you or conform business of be champana. South of us, Kumas, what you do, Kumas pa. So conform the canas will be a bad day. You throw sauce where you be to Yama Nina. Yama Nina was a collabona more yana. I know on my bad social media. Jimmy. Yama kind of fast up. Yam for one child. Sorry, no be any collabobia. What you say? Men for 1 year day and child. To down also for to just here. And ya dear whom I had. I bet just I'll collabona mono ye. No. Eh, sorry, won't you break? No more the body, I beg yet to say again. Can't you go? Verse 11. What's to say, Radicum, Etienne, or say, Moon Missami, Montram, dear Menyo, Namima Mensa anu enuma. Mena me yo asase wo so mu misame na mo nkyere me ade amenye ye ba se ya kyere nyame ade a wonye nyamo ye nyame o wo so ye kwansie famu nyame ba bia kwan na no ba bia nipa nyina dwen se anidaso ni no ehwo ne wurade wo fa no de ahye wiase nyansafo ani wuo Yemma ye ni na ho wate odo mo ni na ho wate wo sofo bi na wo ka no kora kyerɛ wo ye bɔne no otwi w'anim atane na ase eni nipa ba yempa ni muka to dia se obi wo hono ma wo se me ma wade no de akɔwa no nipa no bi se so me ba cho waware me ma wade ma de akɔware me ma wade ma de akɔji akɔpɛ me ma bi sa wo so no ne be ma no obi da na chi ana woni bi na de kro na no fa nka no ho no nya be matitu bi eni na chi Woni bi. Woni pa no so ma bibia ma de akwawale no. Wo se wedding ring. Woni bi. Woni no kwawale ko bodo nim de min no fa wale. E de bia me kan o sofu bi nwale ya e ma ni nsira wale yeso. Because won wale sa pepe. So just e bia no o tie adwama abom. Na odi be shira wale yeso. Na odi be shira wale yeso. Adwama na wura mu. E to bi kaso na chiro bibi. Amwa ye. Amwa nya kunu. No ni ba ko na kunu no woni bi ya. Wo yo ayire ko woni bi te ye de no no chiro bibi ma wo ye owo bibi papa bia wonya no onya kunu sa pepepe ko na kan kunu tene nchen wo ko ni kunu ya dan etene nchen ne ne yire ya dan etene nchen ni wachimi aye bia ma aya da bia meka woni yire nya problem na bia osofo bi ya de bia ma no osofo no nware ya me ba cho en koho ni wo ba we sa abese kunu na yes Enko woni baba ahoso no wawe because wonno woni yiri ni bi wo pe bi kura mpo eto ye de ma bibi no ukonya yere wo ye de ma bibi no ukonya kunu ekunu woni bi ayiri woni bi wo ye de no chiro bibi se wo ye we ya be ye se no woni wunimu dwa wanka se dwa wo die so ti ase ye se banche eye mo no a Uhuru ne papa aje abiansa na betene be banche bia da uhuru say ye papa ana anye papa ene de mese ye bedwiri nsem sa kan yanko o se niam e beba no mumbisa me monkyere me de menyo ema me ma ene me nsa anu yes But a man for accident, you money and nyama. Dabi, would you mention already 1 year? Dabi, only wine. Yamini boy, we are singing now. Only more 2 million a womb. And you would mention the 1 year. Would you mention will be a yamin fan in Yatuma? And all come. And you never to match that. Was it the Madonna, the Metana, was a middle Jacob, Nametan Iso. Yes, you will confirm when we are town. Now, was asking me yourself. To me yourself. Hey, Mama Yanina, Mama Yanina, Mama 247 Bia Mamma Bukata.
Yanko bad days ni so. Yanko. And your time on Nisha. I can just 10 minutes depending upon. Yanko bad days ni so yan fampo. Nyame yadomwa. Ochina yemede the power in the sea. Ebe bro no won say nkrofo bi wo ho no mo a. Wo mo nneema nyina firi pum. Defo. Me did the power in sea. Ebebere watching. My children say, "Pone da ho no mo gate da no. Ye what time ma chiro time a gate ni ye den ebie na san katum." Defo yenwuram yanko January. Yeko January. Bad days I wo January mu. First January a bad day. Second ne chache first ye wura mu na ye da boni. Saturday na da boni. Yes. And run so second year da morning. 6 January year da morning. And the 7th January so year da morning. 11th and 11th 17th. Di January da morning ne dorso. Enti January no da morning ne dorso. Enti ye si afefufuru ni mu a wo bone fo so hye ne ma morning. Enti January ma mi emfa wo mpa e bonye den. Eni agoro. No. Emfa wa kwankire so nye den. Eni agoro. Bad days no. No na edi ehimon me pa chochocho to sa day we ukọ wale me pa change date no utu kwa change date no ukọ for business appointment be a change date no o de hwe bibi boni bisia ko checking spiritual calendar na hwe date no obe hu say asema warrior prophet ken e no kore yanko February on the 8th 8 February 16th and 17th eno no ayemi ensa ye come March on the 1st 3rd first March and a 3rd and a 12 March 13th March and the 15th March aye da boni aye bad days. It is how bad days, you know. Oh, ye business be and now establish business be and I say, at oh, ye program, be waria intimate and ye be you. Bad days, you know. Ko check your marriage certificate. Ne share that what the warrior, ne share wa warrior and baby akusi. Check it out with the 2 coins. Die a devil animal check it. Ne share. Can you go? April 1st. April Fool no first April. And April Fool no first April for nkwala no aya no mo ncheda nya ntwa yi. Bad day. And wo akwala e wo bad days ni mu a sunsum ye wade ye mo. First April for nkwala na ya no mota yi jimi. Oh no kwala me ka kire wo. Atwe. Na mo twa twa check your date of birth, check it can bad days ni mu a obe hu ti wa bra bo nko yi. No kwala me ka kire me dey asem wa me ka kire opirempiri. Kan ye nko. First, 3rd, 15th, 17th and 18th. Yeah, April no. Bad days aye den. Ewo mu no. Bad days ewo April mu no. Sasa. You do May. 8th May. 8th May aye da morning. 10th aye da morning. 17th aye da morning. And a 30th. Eye da morning. May no. See I do June ye 1st June 7th June and a 10th June me patwe ade boni bia esi ana bibi boni bia esi wo wiase pen ubenya no wasa days amede mama wonyi eye bad days year ni nyina no there were 300 and something 365 yes and 47 and ye bad days just 47 ye bad days yankwa if you do July 1st July da morning 5th and a 6th ye bad days this is a spiritual calendar. Yes, I finance into churo to yes, I finance no nje ne me de ma bre pa but yes me de bro because ya sha finance e bia no wo adwuma bi ye wo programs bi ye nti na se me de sa niam we nyina ma wo na ma wani da ho answer kan ye nko ya do August 1st 3rd 17th 18th and 20th aye da morning August
days ɛwɔ August ma ɛyɛ bad days no. You do September, bad days in September. I was a month be on the bad days. A month be on the Bosumi be on the bad days. Bosumi be on the bad days. September 1st, 2nd. 1st, 2nd, 15th, 18th, and a 30th. Daboni, September, bad days a woman. To me, Patrano, joy, turn it down. Oh, ye be was hard days in Miss Serral to shed that. What you said, the Brunia, you to share day. Imagine next year. October 15th and 17th October. October days, bad days a woman, AMU no pay. 15th and 17th. Yes. November. Yes. 1st November. 7th. 11th. And a 17th. November dear. Yeah, November. Yanko December. You do December last month, no? Last month. 1st, 7th, and 11th. And 11th December. Sir. Daboni. This is the bad days of the year. Yes. Bosumi biya one day. Bad days. Bosumi biya one bad days. Bosumi biya one bad days. Nyame so no ne boy. Ono ne ye. Mami, me nana ne kan say provisions is better than cure. Provisions better secure so. Ma wani nya dan enna ho. What ya zien? Ma wani na ho nom. Na wo yes wo ye bibi sa dana to sheda. Na be protect wo ho. Sa ne ma we nyina no e kan nipa brabo ho na ye nhunu. Onya obi obekire wo. So the asie unya obi obekire wo tipe odifo obekire to se niema we nyina to the asie won kire kire se niema we nyina na wo ye boni bi mpa odifo na sakra wansa no be mo akwankire ya ma akwankire because wo te bra boni mu ne ya ma akwankire enya de e be ye adwuma to the asie what bra uno bi kunu etwempena wo san apa wale unya wale enya dia wale no be nya wo ko dwane semna so be nya wale wuji obi kunu semna na nya djuma ma wo san de ba lock ne bebere mami san de ba lock ne bebere wo wo obi kunu achi wo san ko pese semna ko jare so di be ma foforo wo ko pe ma foforo oh forget ono bi born to forget. Forget it. To more spiritual near man. Monchira wa say, Munya ma brabo bonny. Nyam funny ma papa nyeden emedown. Omo de music and just say on truth. Na me chiro say, Sika Laza Kudi Sefa Cash. And no your de baby I will be ya dear na mo wa brabo ko wi ndi oni pa no wondwen hu baby I wode wa brabo ne ba ko si no oni pa no wonya dan ondwene hu obi wo ha abadaye woni bi to de azie wa brand ne ho brand Ghana de brand wo yo nti abadaye no ko nya bi o silesa yemma yeni na ho na ne yemma ntimi nya dan ntimi ntoto yiye nya dan emma yen to yatie oya da bia meka wo bra boni mu ana so wo ye bibi boni no bi tam spiritual de ma wa etimi affect yemma ye ninya dan enna ho ne niyema ntimi nya dan endane mayen to yasie eniyema ntimi nya dan endane mayen yo ba buntu omofo nka se ene me ba ba kire wen ne waje no de akoye obi kunu ne waje no de akoye obi maami ada bia meka wo bibia wo no obi kunu twempra no wale obi so badi kunu ende yade eda ho to yasie yade ayedan eda ho no de wudua no eno ana wo yedan utwa ne niyema ntimi nya dan shebre sesafo wale na wura de se de apro na tete asai no eno ne wonu awurade wo fa no de ahye wiase nyansafo aniwo midi ne word prophet Gideon for yesido no ave mo dum jase du kotwe woni patene ho ase a wo mpe ajo baba be kame wo fori amanfo yedura manfo ane ye kai ya anom Gideon kranche nu fanu ankasa
ɛna da mene pastor da no ne tena sɛ yɛde sunsum nsɛm ɛbrɛ wo ɔdɔ awurade nhyira no tutu anam nsi yim deɛ mesrɛ bɔfo pani ama mo no sɛ wɔmmoa mo ate ɔmfa mo mfiri adom nkɔ adom ɛnhyira nkɔ nhyira mu musuo nka de ɔpɛ wo sɛyɛ de ɔbɛsɔre atia wo no awurade nsɔre ntia no awurade nku atamfo anim sɛ na bibio mma akɔhyia mu akɔyɛ collaboration ti collaborate deɛ no mesɛ akɔmfoɔ na mo ne asɔfo no yɛ collabo no ɛmo no wɔn twitwitwitwe mpena mu ɔden de da wo push na yɛ ka muntie no a we ma we sɛm na ne we so ma we nkapo ne we ma we sɛm na ne we ma we nkapo ne mo tonton yesu moja be kam anim wɔsoro aprada be siwutiri so ɛwade hyira no tutu na mo nsi me mo bibia frishia pa metafi we di ye di jana start we wunim iwa wunim mu ba betwam wo gya nanim no obehunu se saa manches na eja wa no me ma me ne mo tena platform esu nyinara Awurade nhyira wo na Awurade tito bibia anamo nye de ensi ma me ya wutie me from USA me chia US fo nyina me ba ma baby ma me Lydia so tie me from England ma me Elizabeth so tie me from England me so ma me mese wo te sen Awurade tito bibia anamo ensi yo fa bibia emfiri adom nkwadom ama se wa Yehowa enhyira wo yuji Awurade ka hono tutu anamo ensi yi to me bia da sori atia mo no Awurade ensori nye den entia no makramo ya me ya dom mi baby ba akopɛ mi baby one me ba ne de ono no me baby de ono simi sere so enti mi fa ne nsi wo nkɔ baabi Awurade enhyira mu nyinara yɛsɛ sie ɔne keja eni aseta de me sere mu no sɛ Awurade mo ho ba wate afi ade bia mokra na mo nipadua ɛhwehwɛ no ɔdoma nkoma nyame tete ɔdoma nkoma no ayɛ bia fo no kontonkro da mansa akɔ mu no nsia wɔ so abrɛfo no kɔagya bi nyame no wɔ wo so ne ho ne malama tudu ayira no ɔwɛmfo kɛse no mede ni jam so wɔ mu amafe wei ɔfa mu mfiri adom mu ɛnkwadom makramo I
Onyame adwuma